tu masa peliang anu dosu maya apa ngau manu MLA wari mi mo seram kan wato dau ai esrap tam kli wi warok dan sekejap na itu udah ngamlang ma palahin kisna wadep te partir tu goleng yok mi ini kamangune tenai te da ong diong perang ga to ke sinking ship na kemut goleng udah ngam lo capok te yo pelapi ha kono sigyo nga ora yo ki kongres mamle de chawan na be kongres be te dan tu kiten wo klama walat nga sao dan do klol des ngau wa do thlak li yu jan to mom to mo nga do ngayu hajwa ni ong ham klam slem rahmi dat ho hai sap hawa jeri ba dang hadi yung trio pro ma jigina dar dar tu wa he nga sao point de biang lun tu complete bai ro jai kam pha lo kro kam pha la man khuna wastat kam tu song grumut em la ka jong kasap te kalam ma vai la da ab ba pi yer khai pro tang woro kam jimut sudah bai da api kejing sekian mem song ke kongres wasi kana ongi ga to gua bha hagi por yongka tang kanin du ongon pi ke kongres gua bahan demut ibi ai gua yap meni du NPP ro am hini be ya teman te daw there is a time for everything. There is a time for everything. Kadwa kam te keni konusio ngato rap man ke pli ko chai lam bakla ne te daw rap stress bagin ko he ko klam ni ro. Yo bai. Ya ke lo men sim klam di. Kenar tieng to man lo kenuksa ye ki vitran konusi to mom to mo. Kedu penjob ngasotem. Kejadian sikit untuk dewan nukan bas itu piulai kan bas keling-keling kacau lagi jantia kesiyong i. Tok piulai. Ivi bom sao tu bagi kongres kan ni mano kamu tu ke bos kemam tayar de. Payu lepas kelabi. Lene kamu tu buru waktu dalam ICU tip de kamu nujia. De senong ke ICU mana cai lere. Miat de miat. Tak kamu kamu ham sao tu berkelayong i. Kenito kepor ko perkat di ko kelatia kelademi ukudo ya gitu ki perlok ki yang ngago chong hagani kono si yang ngago MR ba so jarbut ki mong tap changa ile amhawan ni to hagani kentito ide job i woro na kamu mawala do ku ya chok ya da ya pok ni citia warti yaw ta ti pi lem job kamu amperin le yaw do ti am to ngawo pi lokal melebi tomon tomo te pita upai pi ngai lam bakala pi ham ngai bongo la de piu pi lam pi chakaluti ko che sa ba ngai bongo yo ulai man kudo nong mestep ni kawi cubo la bakala jadi kampi chau poi mestep kawi em go ngani tinggi te boy one ke CAA te boy one ke CAB ti pi yong kami te yong MP lebih baik pi je do mi to umuri te wan mai go no Entom na yung karo kam da jit daw ito log wakasor karpren yung chicken tin dadep pat karkaman kamu niu biji hagi poru dadep pat chicken uksa ko kentam o prime minister hu amburom o GP na daw president ng BJP de yugi kamu bhayong ga NPP government led government hamikalia memdu set candidate ongi ke sarkar ko kre bha datok ko poru kre langi tila ina konusio ngam hoyo kre langam no kun sarkar go mayak yongi bon go ong vivon change ngi kwa ke jingkala re kwa apply udah emian arte kwa bukula jal po biang de vivoro do view kana bi ni yu pun ni ro tajri wayang bluwer ngam la ya cha bi da pun kelagi daga win gedur pon apa ni keten la man ni kon kona iseng yonga Jo yo binga sen na kala man ma ta karo kam ta sa bhau ngai bongo yo pernai IME ko wi ke jingmut ko yo suk tam ko unik ba pa party ke party NPP ka iun kong do to ki pai ba to e bor pai ba kalabi iun kong do khamari em to pi ki pai ba go maya yong i to e bor ite to kam ni ne the proof in Ïing jo yo bu cho ya da ya party NPP hapo party NPP no tim B tim si emi ke vi ke jingmut
Wau chief minister, wau sar preston, wau Sniawbha, wau ki kolik wau emi ke wi ke jimut tok wi chok ya daji. Emi por ya kier ni prai. Ngai mentai yang pita how could ongi will get take the right decision. Emi ke chok jimut. Jo yo bu ya kini he nganu he. Jo yo bu ya benyi prai. Ten ai teman ya kini kelami. Tahu yo kini he em juam. Tenai te dau kuai le pi pai ba mau yo kini he pi. Mau ngau pi kat ngam mem dena. Ke kat nga ya lam bakalago. Ke kat nga to ya lam bakalago. Kat wo kam te chem bi hai por le chon. Ke kena ke jap lang ko nga to bos na bai. Tip tang ko rumi ko ya thabol tang out pai bi akada tong nga to cis pa bu sara na. Ini wadap dep dia hamudu mai ke last election. Kemudian mai kat kami kenyang ma je CM ko arajar list pa. Wan tu winong di long le dengan asus pa so ra abur nong te he. Ada kini kri katel kanau la khadis pa. Polis ke bi tong kala danga ulai diong hajan datam ba te kabur ku em ban ke chong ro ko wi. Kaya ke tu la danga bet pi piloman kam tu. Takar ukam te em ka ku klam vorok no problem. Em ka ku pasau tu ite. Tang kamu man himayan ni itu ni usim workshop. Chong kami kejimut chong api tipi ulai ulti woto ke kondusi delelei kamyap ko ke steady kamyap ko kadua kam te Sniawbha yongi pai yo bichwa bukut de poy menu he te gani to ke dak ko ukit kam tu ukit bu hani kinti dawan yo tu he to start to sarong makat wa kelam lam sao thu thun penu bai dang ane Gani tau gedak ukit bodi kamti tinyu pelaji kajek acaru tomam tomo. Tahu ngam kam sele mau ni bak diong teri kadaman kesingi cemi. Tajani wara iwa kwa kulam lau he umburom yong ihi deputy chief minister. Uwi nau ururong bak umaya tam maya kondusi kayonga. Usar pristun tensong tau teh. Kini surak urak yo bini ke highway kuti kisken tau. Uni to bos umalik yongka. Ngana un driver ha perlu dimbu to umalik. Takad wo kam te lele bakala bin ai te la main we tang skim repair ham tim denga te. Dai ni keten kublai cibon dorok.